Seng United Democratic Party UDP kabadai kawai na kiseng rulum kababun pai hapo kejela hakan riu tarik jeliu kabadai katarik kabala seng ya ka All Party Hills Leader Conference APHLC House nam sia jak nice pan riu phau kala penlong ya kejelang pediang sngobha bat pynbna yu Dr Aman War kumu kyrtong ka North Shillong constituency ubolong UDP song thai hapo kakasi National Darbar Hall Harengkat bodba medba lingdo ubolong presiden rangba ka United Democratic Party kibalai don lang ki kenthop yu Dr Jimino Mautho u secretary ki MLA bat MDC ka party rengkat kinongkit kam nong Krisian Dr Aman War lem kinong ilam ka UDP North Shillong Circle kinong ilam bahkmat ka United Democratic Party UDP ki bakenthop yu ba medba lingdo haba jingren kilapun pau bakal air election MLA House nam arjar pulai nak benta ka party kanstang nakadi kacaka kabodan hamaukar kabal kadawru kum ka jabing hakariluam khasi jantia namar ba ka deiru kacaka ka bakinong ilam barem ka APHLC ki julum julang yela kinongkit kam haba ajing kren ba medba lingdo presiden ulong ba ka jala megalia kala kenjo sakasan posnam hakajia alti bat kala dei ka por jong jingker suthia bakan longpat ka jing aimin sim bat ka jing sothu hakipai ba the doctor session ng society bat nai ke jingker bok ni ha ka jing wanung jong pi sa kapati baga geskem ba ka jing wanung jong pi sa kapati kan ai ka juga contribution akan nukul level kaba kapati kan entrosity bat kan bentuk yeti nangli syakmat doktor nismo porto bahwa ibai ya history jog dipati reulum kadai kini kesni kabapan kenal yang ini kum kejai dia kabapan kenal ini kum kinau susung dekat state bahkan ini kecakap hakabalai lum melang yang di volunteer nak benta balik yang di picketing yang di hantar batum tak ini di volunteer kita nanti lalu batai pelat yang ini nama yang alas dia tu kerana nama kaji pun bat nama kaji lelaki dia joki bansang nak ni kawal nama dia itu kita yang aku buat ibadah kilidar bagi kita yang dibakat kita yang ibang don yang kaji kuah buram yang ada ibang don yang kaji kuah spa yang ada ibang don yang kaman sim bang kuah tang yang kamal ada Iyan hagani ka hawal hagani Islam ibang bersua nakata-kata benta kasih ngiyola ya kapan penlong ya kata kecilan kung kecingkan mau kurang ru haga juga po ya itu kilirong ba kilong ni haga juga po orang kuma bersua ibami ya kapan pun ya kahir state lalu ke state Meghalaya kalau kita bentar san ho tadi Islam Meghalaya bat sibon kiai gilayo gilayo smo gilayo taba gilayo mat akan jinim tuni kadai kapuan jom beti kesucian ini kadai kesini bentar kalau kesini keba terbang hakabang iolan ya kapan pediang ya Dr Aman Party UDP hakanu kapang ni value ya kani presence itu namde kiwe leader so ngilu kilo yang namde dalam besi dalam Inggris bagi so sarong bagi so hair so mind no ya kani ketimuan ke jopi bagan long mga kamajrong bagan long mga kamakli kadai itu sedang jom kecil kum kejadian leo kalau dia kepuai bahawa iwan mengilik saya kinu jualan leban lon ke agenda orang beri dia ngim leban lon kinu ke agenda kinu ngim leban lon kinu ke agenda
Kita keren dah kumpai, gila kami kaum dah kumpai. Agak berdebat, kapat UDP. Bahkan UDP, bahkan ni kebasdang yang kecil, penting. Lalu kau pertah, kau balong pun kopi tebe yang pro nak ni kecakap. Tahu menjadi hawa mulai, pakai lama UDP dan keweses. Lalu baru ia brainstorm, baru ia kontak, dan ni iron, lagi bakal don meeting yang parti UDP, kini election tu lama. Nakwa, kamtam susu, bakal sawah juga bom, kali berher nanti terlalu state orang boleh. Mulai terkasih, mulai terjangkau, mulai tersyari boy. That have a lasting impression in the memory of a person. Today is such a moment for me. I am deeply honored that the leaders of the United Democratic Party have selected this day to officially confer membership and endorse me as a candidate for the upcoming MLA elections from 17 Shillong North constituency. Dapat power ketik semua. Ya ini inong yalam. Ibarapa. Ijongi ibarat dengan negapor. Naga parti UDP. Kalau jangan supaya but kelam gaduh-gaduh ketik atatir. Ikloy. Pan buram ya gajing ang nuot kejongan. Bangadang don na service soba wat ong yang ada di wat penbor yang bangan ni cepat kabang nanti kam sabga. But hadu bangan na syaukat dari hak tak bor bangan sami. Ublay uayangi kebor banyalei kijige man penalty na syautan na kay putare jauh braiju undang nga kam syautan hakas dari ngaya keleng or ngaya keleng sodom naglan keleng sodom ngaya hin bagi kemau bah kanu man kanu ke meeting jom kanu ke parti itu dari ketiga hall dari ketiga hall ngabo bumi yang kinong yalam bangungan sekali bagaimana significance balai bagi belum ketiga meeting na ketiga hall inong yalam di besar di jungi karne kita niyo Chief Minister nagawin APHLC tama niyo tangkan dengan nipo ni kamiyo kebuar kurang but although we embrace that past, it is now time to forge ahead, to work together and lift our state to the stature that it deserves in all fields. The task is not easy, considering the current state it is in. But I promise that I will work diligently and with your support and encouragement, I may be considered now to be a rookie. Nanti tahu kena hakam sanhima gumakaroon mentah. I am ready and willing to learn from the best leaders present here today. The best leaders we have got here today. What I lack in experience, I will make up in determination.
sincerity, dedication, and your grit.